جنات من نخيل وأعناب وفجرنا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين آمين آمين سبحان ربي على الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا والفكنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم بسبب قراءة من القرآن العظيم وعفونا يا رحيم وعفونا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمواتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطاء كما ينقل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا حرا من دارهم وأهلا هارا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر وأدخلهم جنة الفردوس يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم أن يكون روضة من رياض الجنة ولا تجعل أن يكون حفر من حفر نار اللهم بلغ وأثر الثواب ما قرأناه ما تلوناه هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة الفاتحة. Informacija od kola so doniringe džamijaka ka džuma, de šutrinđene pošel dinarija, تربيلا časat neka rakelen, wa sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد. Toropanska ko?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. لا
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko ajta lojara qia sa elemengoro. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asa kale voz vishime dinea parga koro lea kya ko shuke kana gafletime kalbia. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko asu putingamen ko akva voz vishimo dini achal voz vishime celia emidalia. Ko akva mubarek divana salavatiem selamia. Upravo primeri učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familji, upravo ashabja, upravo sao kolla so gjithinja kale voz vishime porukencar, makar dunja na muklenisa raver, osvensar muslimanja. Sagili me pšalale ne mphenjale. I tema je dve sutne hudba kjer Italiji opasno se gafleteskeri. Gafleti znači nela i opasnost o nemar. Premo Allah zăvăgelile averela fențar vakerindo, koja Italiji opasnost te bistre e Allahe azzăvăgel. Soio se bepia kale temaklor. Gjivdinaja koje kvakti pšalalen u islami sa pobaro vela komaretana. Sa poveke dikhaja koga vela Ramazani vaker tuke reflektiringio vela skoro poseko aker, dikela pe lepota Ramazaneskeri, pa koga vela menge kurban bayram, osetina dia lepota, pa eke dive džumakro dikha siam ko povaro broj, no akadiga palen de singio vela je buti i ponao doriga tažna kalbija. Sekirime muja, dur taro namazija, praktikuj beodini kamaro svakodnevno dživdite. Ako vajtalo tuke, sad isto ko kerkoga isitu tijek cevka pajradi krolo pe apanja na ženja kotara velo. Eka tarda mena kalete maja, te dika kotitalo problemi. Kotar kuvelo šeitani maškaramende, pa nesar te duira kere lamentare Allahes korodrom. Lustena bistrat halale naver sebepi onilai taloviše anamende, kugjaman leste. Harica Angliamende tergiona kanao sezone, kote bud polesto manušajte resel ko gyunahi, ta tipe Angliamende akna mare biava, pa mare točena pivija, pa mare alkoholija, pa nesar koga velo nilaj bistrame ramazaneske, konokni namaz koga rovaja sine, a čovaja sine kidova. Sa kva nesara kana kva periodio vela, pohari trujalo društvo, aj hatereske amaleske, aj hatereske, ofkerela mansagija koga džavaleste, na nešto skama poje čaša, nesar sagija teka eodoleska kva italo je povik, pešaj te zapazinamen, mate dozvolina to ako gafleti, ko nemar premu Allah azza wa jal. O Alija radijallahu anhu kava kerel,
Којек народо кога кој гафлети, немар, што значи не ладава. Те нове свесно уклалторо Аллахи. Те нове свесно дека се нангла лоја кај Аллах ескере азаводжел. Па те мислине дека хајд сајтало туке дозволимо, джано гафлети, одури бетаро Аллахи, бисери бе ко Аллахи, а квајтало одром кафири товердик. Којек мануш кога развидувела кова немарност, о почеток и талот ко крајтот кажнето тави ислами. Ке вер ситуацию Али ради Аллаху анса крел, джанема ли квајтало по-опасно таро муки во намази, а пазим прво со кова пушле ко Аллах и кова пушлеача во намази. О Али ради Аллаху накрела по-опасно таро само намази тало, ако о калби е вернико нескори тало насвало со немарност. Ако алјан кладава стање, те осетинето равнодушно, ко муки бе намаз, те осетинето равнодушно, на немуслимани сум од петок до петок, маге наважинела панч вакти намаз, зори ти буди. Те алјан која кава стање равнодушно тове, па нека ви кинело муезин, на сам джума, кава и тало хугјан која два немарност, а дико Аллах и Азza wa Jal, а калеман мушенге сокхенела. Wallah Azza wa Jal nanga kako, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ej, tu men so pakana, daran taro Allah Azza wa Jal. Diken so spremingen taj sarutne diveseske. Pole diveseske. Dive koga ki kövenga ko Allah Azza wa Jal. Kja ver situaciju Allah Azza wa Jal kava krel. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ma dozvolinen toven saro kola manusha kola so bisterge Allah'e. Emkia daya situaciju Allah Azza wa Jal adale manusha kerganen toven bisterde. Sarka pencaretu dekasyan bisterdo tari strane Allah esker. Sarka pencere de casean mutlo corpori tuche. Sarka pencere tu dali san qua qua ieti de qua lai bistergiatu. Isi simptomia. Najange falale na glama nusha koga bistrena Allahe saru Allah elen bistrela. O Allahi Azza wa Jalla dale manushen bistrela na delalen bereketi. Kolengoro mali. Ko lengoro ker, kadikele baro kerisile, slogana ne, kadikele budzara botinela, na se kaditalo borčlija, kadikja da vama nužna nele porostavi, kadelte manglarele neko, ovna nele stavi, ovka pučeltu, somislineatu, šukara kvajlina, kise koja buti, somislinea šukarilina, кога каве ќе савки ситуација теновел туторо мисливе. Кога андралдан на нете вакерел туке следи на кава. Кава и тало талален ек душевно хали кова ману доресела кои бадети. Кога кава викнапе ел кешфу, откривение. O Allah Azza wa Jal pravela tuke el ifham. Dela tu разбирање, ако то калби тало дуртаро Аллахи, би се дотаро Аллахи Азza wa Jal. Тути си ту само калби која со пумпинела рад, ама на не тут калби саридае мусаскери со добинела не посебно е објава. Сова ке геа мукте чавеко пањој на не пекамбери, ама добинга е врста керамети и тало два ек врста објава тари страна Аллахескер Азza wa Jal. Агар чисто срце поврзиме Аллахескер Азza wa Jal, со вакерена клосо времена интуиција лесте развими.
Amende averba kergovela kamare kitabi amende ku islami. Tusja na dahlimota risrane Allahes kerjaz ođe zada te biline očačutno dromo te džane dali talo tukilina. Kova kalbija kava doresela. Kalbi kova i talo povrзimoja Allahea. El kalbu selim, zdravo srce, bizo gjunahija. Kalbi kova i talo povrзиме e Allahea azza wa jal. Odolesca kalbu Allah azza wa jal kako wala takunu kellezina nasullah. Ma oren sarokula so bisterge Allahea. Se tumenda o životo i site bistrel, bereket limena neto venko tomaro dživdipe. Odoleske pšalalen o bisteri be Allahe azza wa jal. Dživdipe gafletea, te bistre koisjan sosjan, te bistre dekasjan muslimani. Tari sezona ki sezona koga vela harisa hajte mukaman ko harami, nekola bukjao Allah i azza wa jal kazninela. Jektaro sebepja pšalale načali nemarnost. I talo Allah i azza wa jal delatut sekiracija. En delatut kaiba. Okolama nushab halalen koga dujrona taru Allah i azza wa jal. O Allah i azza wa jal adale manushem morate delem pari pe ko dživdipe. O Allah i tari prirode Allaheske azza wa jal. Dela pari pe ko je ker koga dava ker. Devalvacija ker ja durisarvo taro Allah i azza wa jal. Zado Allah i tiranela da le kere prema pese, dela le nasvalibe. Delalen muka, delalen dženaza, naša lela ki trgovija, se ameno manuša nepravedna sjam. Amenge kogi talo šukar, ne savi bori, po ne savu nuko koga dobine, amena žnate krat šukur se žaleske, elhamdulillah brala kao bradu indjanman, po šukur me vas tencare čija kaj digju, po šukur kaj dođa kergjum boritela, po šukur kaj unuko dobinju. Koja amendar kerela ko šužo haberi sežda tekrele Allah es. Ali amen prvo se kraj, hajde živeli, hajde odel muhabeti te dele. Poslem čudina amen, ale jek masek na gelu i bori geli, preku bišu panč bijalon ilaj pagi salile. Normalno i ta vladava, dova kergan pivoja. Harica si ne duke agar dori točeno gelantele. Podali dova kabuli talo ko harami. Mate čudina amen sori monjova. Mate čudina amen amare maksım ya ye beşna ştiti dojne rimonena pesa amare kera. Soske sebepi duri salilam taru Allah. Bisergana Allah koga i talo amenge najšukar. Evo Allah i tada momenti koga talo najšukar. Rimosari lobre i buti mulo da, muli daj, mulo filan soske. Wallahi mangela te šunelo sesi pita sakra. O Allah, amin toga štetina amen. O brođa so te kera bre. Kajte da ek sadaka, poneso kurbani te čina, saro čavotari operacija te pošukar. Mana ti buti te dođa kera kvatarel te reše rese. Se pejgamberi aleyhisselam kako ihfedillaha yekfedek. Garabe Allah'e te manganu Allah'e te garaveltut. İhfedillahe tecidhu tucahek. Garabe Allah'e te mangane Allah'e azza ve celan litute terake. Yodoleske palalen adalana nuşa koga cildinena koga fleti. Dur taru Allah azza ve cel on delale sekiracija. O delale paribe. O na nerahatije bereketea su isile koleskoro ker. Emodolesko ka pošminel sekoj toveleske krivo koleskoro ker. Kasmetineleske čave. Kasmetineleske romni. Orahat luku karakele samo koga ka iglotaro ker. Taro sebebi talane koga birovea taro Allah azza wa jel. Koga sja nemarno premo Allah azza wa jel. Ko adavan momenti slabonjo vela toro imani. So znači nela toga što ga slabinjo vela toro imani.
O Junajtalo tuke normalno. O kockive tuke normalno. Zinaja italo normalno. Kamata tele normalno. Prevara tele akatar tiraneo kori tuke kovel normalno. O imani koga tiknola. O kalbina nezablagodarno. O kalbi togaš na džanela teva kerel. Elhamdulillah. Qua dva momenti čudno litalo Halimanu šeskoro. O imani koga tiknjola, koga šunea o telefoni zvonинела, ama kobor zafatimo tove. Ama kobor te kere lafi, tu so pena na netu tvakti, ama na leman manuša. Ne pučava tu takata. A sar na netu thatări dodega kere aman za lafi zvonинела do telefoni, ođa halali ker 2 minuti, važno telefoni si mam povi. A zari si tu nešto považno, Allah tu so vikinga tu tko namaz. Koju lotuk je považno taro Allah i Azza wa Jal. Koga zvonинела do telefoni, otana sarela tu. Sigarea te džate o telefoni. Te dike koji pišinja tuke, koji rodinja tu. Savo odnos gradina amen prema o Allah i Azza wa Jal. Ko dodiga, te na vakera ko boršan zafatine prvo so kavaja malea kja, bismillah o telefoni, te dika koji mu kljape, koji li ljape. Mu lobre acava, ei prandisarivo acava, ei Franția margea. Pa posemila namen ko TikTok, pa pala vida namen ko poruke. Ama što di kako bor lajkja dobinja. Ama koga se açalo namazi, verda na nema vakti siman merebukja. Agarta la marohali. Acavao vela pralalen cu a dva momenti koga o imani bajro tiknjola. O imani pralalen koga tiknjola, džanena togaš koja Italija maridar. Togaš amaridar tali idara čalidine čavengeri. Kukubre palmoromerive. Soka kerela kavačhavo. Sarko vede skoro hadi. A na neamendar sarki klova me gyunahenza tajsan loku Allahi Azza wa Jal. A kaleske ni harisa na razmislinaja. Koga tajsa korkori ka mukena men koka bări. Koga tajsa en palmorom medibe, en paltorom medibe, hem ka prandinjove, nem ka kelen, hem ka gilave, nem ka han, nem ka pien. Greu ta mem tu, ako nandigan na lae ko amaro jibdi pe soko vel amaro hali. Acabo vela halalen togaš, koga si am durtaro Allahi. Si am koga atleti, amaro imani perela. Sar rezultata cela amaro imani ko perela acaba buk. Aver situația so de singă vela koga sam nemarna. Amena sam Israina, ke Allah heskoro drom. Togaš amen umoringio vaja sigate. Togaš amen halalen koga si am que Allah é dronda na concentririna. A que pali juma te achol avrie că novinari înte pucel tume. So kerga o hoja Allah. Pa me garan de vese ti posto tu me na nete ja niso tema kerga o hoja. Segoi că vai tot doriți să aracleape. Kerga de la fine și acea lui iman. Aver că nešto bereketeske spomninja. Ama na nete se tinel pe teva kerela ve kergea lafi i opasno se gafleteskeli. I opasno se ove durtaro Allahi Azza wa Jal. Sosara kavo vela phalale. A kavo vela phalale se bebi sa mena se am concentririme cu Allahi. Ki juma da sociam juma palal koga beșan lafi muabet. Šaja karik nașunalena, lion nașu karjanena, palal so beșena so kerena. Ako kerela lafi do de cu imamika lafi na nele juma, sarja marohali. Sarta la marohali ko aseam ki juma, dani nosto dikja ko sa buza držin javim. Buta to i talo. A na netketa to ku igranke ko abeše. O kampo ga kuvela. Baš Allah eske kodrom, tu ki tamo tatitu. Buza držin jove. Ko avera buke e depsăska teja, o doriga niza držin jove ani ništa. O džanea soske tala dva agjar. O kalbi ulo durtaro Allahi Azza wa Jal.
O kalbina mangela te shunel Allah eskoro kedanja, vajtalo problemi amaro ki dernešnica so desinjovel. Jo doleske manuško vitalo ko gafleti, ovna ne isajno ke Allah eskoro dron. Ova dva momenti koga sjanko gafleti i dunjaja ovela tuke najbaro devel. Toga šačani dunjaja raduinaja. Ako nešto našalaja, sekiracija keraja. Koga kerela pe lafiđiki dunjaja, ale po sekoja cena sar teresar džilata mandali, halali, harami, man me interesinela man koadava. Odoleske psalalen, Wallahi azza wa jel, kogo pišinela dale manušer pulaso džidinge so nemarnost. Džidinge durtaru Allahi azza wa jel, Wallahu pišinela dale manušer dva kerela. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَالْإِنسِ Ema men spremingam bute džinonen, manušen toven stanovnika cehennemeskere. Odgovor pojtalja Allah, وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ Lenisilen kalbija kolaso nahaljona. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ Lenisilen yakya, amanona dikena. Emu Allah azza wa jel, asaf ke manušem falalen zapečatinena. Podoleske psalalen o simptomija, sarka primetine deka bisërgjane Allahe. Sarte penjare dani se antaradla manusha so e Allahe qëgjane kistrana. I si simptomija. O prvo simptomi italo psalalen na vodinela računja čalo namaz. Ovo dnesna pa čalo namazi, mange na trebelo namaz. Oduito leskoro sifati talo gjunaj leske talo normalno. Ako aljan kja dja situacija, kjer gjan gjunahijem to kalbi talo smireno, e me gjunahea te kere qalëmi, e gjunahea te qvele ko Facebook, sara e deso keraja, e ronjaja ko kupačija gjelo ko more si kinelape, pa držanade ka ronji isitu. A isitu t'harica laqë, Ero njako kupačija te si kale narodo te dikel koja lača na mende, koja namëzja na mende. Slikingja ero njako kupačija si kale lape, elhamdulillah ko more kaj gel. O ko valilja te si kel ko vortalo ov jako Jack Daniels kaj pijelo, napijela pivo, doresla level pobaro ko viski rangja. Kaj ovela kalju me tea muslimani ko asova kerelape. A nalađata rodinaju, Allah je oprostinela sa rodinaja osveno o javna. E a kavajtalo kalave taro alametija deka se antutaro Allah je ostranimo. Pister do. Emleske rodinaju vela normalno. A mena makera deka te no abizo rodinahija. Normalni muslimani te uveli gjunaj. Ama ni razlika taro, muslimani so kerela gjunahi. Of resela klada nefsu levame. Vaka kere gjunahi. Ama pala da kain tudbe. Pubre so mora sine pe kera. I go Allah neko prostinel manj. Toga čuminava mente vasta. Normalno i te grešena, neopasna dva. Soske sam svesna ča to gjunaj. Emrodea oprost. Anančalomea o gjunaj te kere. Tu ja musliman završim ja. Tu si am quadva nefsu e mare ko dešu duj hayvanlıkja. Se akava e mare sle telbune leskere dešu duj pot hayvanlıkja. Emo dodeske penla dodeka na nakja taro insanluk o taro manušive nakove ako insanluk o manuš našli teor. Dik tut kaj sja. Dik tut kaj perea. Dik sasane gjunahea. Raduinea tut ili palo gjunaj tu kežal so kerger. Aver buti musliman. O manuš kogi talo durtaro laj gafletimo. Oftalo durtaro Kurani. Ovo Kurani mu kela koji tego dakle skoro te mu vidi da. Arve te mu kaja sin mu lo dati da. O Kurani bre talo uputa džide manušeske bao se vapja resena muleske. Podalja ke pošminea to dila ker geo pekamberi adi selam.
Cu adava chiar aitul cursia citind la adava dire niti șeitanii, niti sihări cuvel. Practic, uinarea facutorul chiar. Soia poșminea toro dire. So citind o vela cotorul chiar. I cu acadike ko e chiar dur taro Kurani. Nane tam taro Kurani. Taro Ramazani ko Ramazani ka muke. Adava kalbi ulo dur. Zastranimo taro alvai. Oftalo ko gafleti. Isto agad falalen je manush talo ko gafleti ko gavena lesio problemia. Of ochingo vela blokirimo i tal. Penel vai talo moro kraj. A Katarna ne više izvesti. Ovo se tingove cu acova havi. Cu acova stani talo kafiri, nevernico. O muslimani nada na našalela. O muslimani uvek dan dinela cu Allahi. Emo muslimani nakla Allah inshallah i krovava posteljamet. So trebela falalen tek era tikrovata nakla malo stanje. Pula Italio Čekorija so trebela te smeni namen ko pošukar. Prvo so trebela tekera teuba pšala našao mare junaši. Tira namen pa maro Allah. Te smiri namen na mare Allah. Enleske istraje това коле скородром. Дуито, пазинен то маро намази пшала. И разлика и тало е гюнахчари намазен бизо намази. Кога веа ко намази тареа тере гюнахия. Кога навеа ко намази те гюнахия чона туя. Трито бути. Керен со повеќе зикри. Роден нопрос. Бешеа, ки тезга, ки дукјана. Поместо те керене каскоро гибети бе. Кере estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah ve atubu ilej. O Allahi azze o cel togaš kerela tu sartaridaj bijando. Isto agja pazin kasar družineatu. Pirin šukar društvo. Društvo so ka se tinel tut po Allahi azze o cel. Em stoji najvažno. Ker ziareti o kabărija. Nije a te dikja dva kabări. Te setinetu de ca dva manusto pașlola sartu tog da kerela sine lafi, hala sine, piela sine. To setinetu de ca taisa je dive tu da jarko. Koga kala bukja kovena na mende pšalalen, togaš verujem ka sme nigela narodnost prema po Allah azza wa jal. Empret te sovem pšalalen te postavimentu nege neko bor pučiva. Sad, na primer, da li je dvoje sutno diveso na klja? Da li Allah i talo mandar zadovoljno? Da li me navredin džum nekas? Da li ja me pomožin džum nekas? Da li me spomnin džume Allah hajde? Koga kada dževapi, koga kala pučive pretesova, toga štalalin kala čara marodno samare Allah azza wa jal. Podoleske kera dova ko Allah azza wa jal. Kera dova ko Allah azza wa jal. U imani te klanenge neman do pomarokal. Allah te zamanga. Poleski ribadet ya te sigara. Po haram ya te mrzina. Taro tu ya hak ya durte ova. Kera dova ko Allah azza wa jal te dela meno khair ya kale divesesko. Emo khair sa divesengor. Kera dova ko Allah azza wa jal tara kela men taro seko iskušenje so na namen takati te izdržina. Kera dova ko Allah azza wa jal Očoroli ve taramare tana neka duira kerel. O nasvali pe taramare kera neka cidel. O borșia taramare kera neka duira kerel. Amare familien, naimanglen, colengere dromau Allahi neka rakel. Taroduri pe soaveno familie pe familiente dikena dvaso trošinge o Allahi neka nadoknadinel. Colengere dromau Allahi neka rakel. Kera dova cu Allahi azza wa jal. Cu amare kera o mangi pe neka zavladinel, o mrzile neka bira kerel, amare kera perdo maksumia unukia nekoven, amare čavenge kajli me porodo nekoven, mada makvale italo periodicote, amare maksumia prandinjovena, kera lenge dova Allahi te delen ba, srekja napredia, mangi pe kolengere džibdi pe gordo soven perelodite lengere, Wallahi azza wa jal te napisat la momenti amare najmange kula so presedinge, amare najmange kula so presedinge,
Wallahi lenge cenneti nekadel, em lenge rekabır yatari bafça cennet teskeri nekakerel. Ekulu kavli hâzâ estağfirullâhe li ve lekum festagfirûhu. İnnehu huvel gafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه وقال عز وجل ميكائيل منذرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Elinde mispin o safya tavu tamamıyor namazı tövbe. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustaqîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذو الجلال سبحان الله. سبحان الباقي دائما الحمد لله. رب العالمين تعالى شرفه والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.